enti ministers ne MP na mo hihye omampani asena se ye mamuska se mo fa anya kwan a na mo diska na ejimi no won mo nyina mo besua nyansa mo nsua ade ha me pa mo nyina se mo besua nyansa mo nsua ministers ni bi ene assemblymen ene MPs ni bi omampani betu ska na mo fa nkoye kwan na mo akwache ska no na mo di na mo akwache ska na mo di boso so ayetua mka nti ye bayi eye pesemunkum nyane abro na aka mo hwe nye bebre na fi ministers nanado sesia ewose woma wani ko wo ministers no ene MPs no ene assemblymen no mo hye wase ni na ewose wo check yo wo mo biska se onkoye project wa hanma make sure say sa project no waye see it with your eyes mama nimpa na mbambe kanche wose maye because ministers no any MPs no any assemblymen no, they are criminals. They are not there to help you nanado and until na debia na mabunu na ye de ye nimbri abegu so because wo na wo overall boss sisi sister krade MP nam ena otua ayi media hwe munja sa mo tricks no yen sisi yen ba yen frɛ ayi media house bia se ombra no betwa ye wo face the country na se na ye ba be yo takrade no on the 21st of this month yen kanche media bia se ombra no betwa ye yen ye kita ye phones enye ye phone nya na ye de ba life ye de kasa mama phone se ye se be ye demonstration inti Mr. MP wo takrade wona wo yire sika ye de ama mo se mo fan fix your mind mo nam ena mo di tuatua media houses no say mama mo my attention hwe whether rain or shine face the country the money there ye beye and nobody nothing can stop us nti mama we ento mutrimu ye ankasa na media houses na mo aba no hwe mon hyase se mo de mo platform no won ebeye nyomopa na anya sa on a time is coming me say you do video and you get only 2 views despite the followers you have. A time is coming media houses no what would do platform ebe jimi elbekwa ko interview nyama bia nyansanim say obi woto bebre nti wako akoye na interview say I don't know or woto nti dien or wonumfo bebre nti dien nti we so e wo se ukona ukoye na interview na uko bisa say eye den ena wunya numfo be jimi song me say a time is coming media houses no media house amugu Ghana some more my news papa mo anya de ebe bo man no mo ntumi ankan news a mo be ka champion for ne say omunye the right thing. A time is coming ye ntie mu bie mu me ka kire mu eyen kakra enya sama baby a Ghana adru baby o man Ghana adru e was say yenya homeless people bebresi e wa bonten na ye wo journalist a ono na obi man so obi no homeless people omo wo amanano interview abra ono ankasa so owo homeless people e wo ne fie so atiase abra ono ankasa owo homeless people e wo ne fie. It doesn't make sense. Nti bibini na ankasa de ono ankasa onhwe no ondi ne fie asem na on solve ne fie problem. No na bosiabo na ye ton ye honyama na ye ton ade e beboa Ghana na ye ton. To maybe sasa face the country no ye insult and answer de the course e wa galamsey ase me say because of bad system nti galamsey boys no man ko galamsey a
omo nya aduane ndi because adwuma bia ni wo nti obetu amona beye ahe fit na wakom se okope good ahwane tumi bugu omso na omo ahwere omo nkwa penifo wo man mu they see they hear they don't care ti da bia yen ahiafo na egu oman mu yen ene ho kire yen ene ebre face the country ya yen kan yen di obi atem nanso ebinum agimifo bi mpenimfo agimifo bi ediom ho abafrafra na woka na omo se hey Ghana yeye so nimpa ye oka se Ghana yeye ono wa abrochire oni Ghana se Ghana yeye I don't think so ube free Ghana no wakwa akotena abrochire so it doesn't make sense. Hwe dia ato ebinum we ebinum mawo bus system adwuma niwo to youth no the bia youth no sori a ekwa be fa so benya bibia kona no e na opre ti so ohwe TV na se malam jimifo bi TV so ka se fasika bra bagiska ana frɛ number ina bra mama wa konkyere na wanya sika bebra na boy na fa number no ofrɛ na okoye ne pe na malam na ka kyerɛ ne se kona kokotwa obi ti bra na mama usika sei because of bus system ono onya adwuma nye oni koto sika oni bi ne maami ni bi ne papa ni bi nti obekwa akwachi ne nua na watwa ne ti na odi aba abagiska so painful ti e kasa mo fix your mind na enya tem didi ye ndi obi atem ye nya obi a hwe evidence exam. For evidence. Wait. Galamse amuna ena abuagu konfo winum so. Ti ebinum ahwere omo nkwa. Baako bi no omutumi nya omutiri didim no ebinum adana mpache ebinum ntumi nante galamse asio on de wa amuna na agu boys no so tie kwase no michia o nana kwame michia o chia mu nyina mo nhye video no mame mo tag mpenifo no nti sa ta krade MP no ye ka kire mpenifo no so mo fix your mind na